Kukhona into right, ibe right into kodwa khande ukuthi uma lento isounda wrong, but right lento is something that you should be doing, but omunye uma yisho lento isounda wrong but right, isound yayo kuba ngathi wrong but inature yayo right. Kufana nokuthi uma unomnyeni uyazi ukuthi umnyeni wakho kwamele umlalele ukudlula umfundisi. Ngamanye amagama into eshiwo umnyeni wakho kwamele uthathe yona kunento eshiwo umfundisi wakho. Kukhona abantu abalalela abafundisi ukudlula abayeni babo. Uyayizwa lento isounda njani? Isounda ngathi wrong but in nature yakhona awukwazi ukuthi usindisiwe ungumama umfundisi yamhlonipha kodwa umnyeni wakho awumhloniphi. That's the nature of it. Ukuthi you should be respecting your husband. But uma umunye umuntu ayikhuluma lento kuba ngathi man wrong ngoba disrespect umfundisi. Umfundisi wakho noma ngathi intambama. Kodwa uma umnyeni wakho angayiapprove leyo trip leyo noma bona ukuthi nonkosikazi lana you should not be going because umnyeni wakho said so. You cannot be labeling your own husband ngama qualities a devil worshiper ngoba akafuni la ukuthi wena le ngoba umfundisi uthe wena yale uyanjani le umyeni wakho athe yale ungayikhona. You cannot be married kodwa wena umuntu omthathele ekhanda umfundisi. That is why most husband bangawathandi kangaka amabandla ukuthi babona iservice yamakhosikazi abayinikeza abafundisi bona bangawathole ekhaya. Khandi uyambona unkosikazi uthobekile nakonomfundisi yebo ba yebo njalo man of God athi uyambuka ekhaya lo muntu into ayiyekhaya lento isounda wrong kodwa it's something that you should be doing.